Bana beso dumelang, ke a dumedisa ya dumedisang ke makatollo wa go dikatue makatollo wa topo tse tshoseleng tsa mangope taola e supa kopano wa motho le modimo wa hae. Ke kgutlile hape bana beso, ke a leboha ha ntse le subscriber, ke a leboha haholo ha ntse le subscriber bana beso, ke a leboha haholo, ke a leboha. So ha re kene mona mofukeng, topic ya rona today ke batlile ho etsa di part 2 tsa di video tse ke tswang ho tsona kgetlo la pele. E re ke kale ka part 2 enana ya mafahla. Before topic ya rona before e ne re mafahla a ya arolwa, ke explainile ha batla o e checka o tla bona o e checka jwang. So ena topic ya today ke hore ke tshebeletso ya mafahla ha se a le teng a sebetsa ka tsela e jwang, a sebeletswa ka tsela e jwang. So ha re tle monana taba ya pele re kgutlela ho yona bana beso, le hopola hore mafahla ke motho ya le mong to ka monwana, mafahla ke motho ya le mong ka monwana. So e tle re mafahla ha sa le teng hem ntho ya pele re tloa ditabeng tsa ha ba se ba hlokahetse ba entse eng, ha ba hlaya ke motho ya le mong ba tla rekela dintho tse tshwanang ka tsela e tshwanang, ba fuwe dintho ka tsela e tshwanang. Ntho e nngwe ke bonang e le phoso ye kgolo ha mafahla le teng bana beso, lefahla ha le tsamaye lefu la lefahla e ntse le mafahla ba felletse, ha ke tsebe nkare a lekwe hantle. Ha re le mafahla ha re lefu la lefahla le leng, ntse re le mafahla o tla tsamaya lefu la mafahla mohlang lefahla le leng le hlokahetseng, ke taba ya pele eno. Ya bobedi ha re tle mona tabeng ya mapata, ha lefahla le patwa ho etswa jwang ka tsela e jwang. Lefahla ha le hlokahetse ra tseba boholo hore ha wane a le moshara ona o tla tena phahlo ya onana, then e tle re wane ha latwa moshara wane a kene ka lebokoseng a tswe, then a tle hae. E tle re ha sa le hae ha ona lefu moo, ha ona lefu la hore le tla hlaba le etse ditente le bitse batho ho tlo jewa o be monate dintho di be barutu o be jwang. Lane ha letla le tlo patuwa huwa mabitleng ha ba tlameha ona ho ya mabitleng, tlamehile wana ba sa le mabitleng ba fapane ka ditsela, ha le isa wane o tla ya lebitleng pele a kene ka mokoting a tswe, ha qeta ho tswa e tla re ha le tla lona di hona jwale dintho di simple, le tla mo founela le mo jwetsa hore manyeo ka pontate nyeo ke rona bano re atla jwale etsa o qete re atla. Ha o mong a ya kwana o mong a kgutlele hae, ha o fitlwa hae ha ona motho ya hlabileng, ha ona moruti ya kenang, ha ona motho ya dutseng materase, ha ona jwala bo yentsweng, kore ha ona next e tswang ha lefahla le hlokahetse e le lefahla la pele. Then e tla re ha lefahla la bobedi se le hlokahetse, lefahla la bobedi ha se le hlokahetse ke hona moo ho tla etswa mekutu eno kaofela e etswe kaofela. Mara le teng ha o hlabuwe dikgomo tse pedi, ke a bona batho ba bangata ba re o tla hlajwa dikgomo tse pedi. Hopola kgomo e nngwe fela ha o hlajwe dikgomo tse pedi. So ke yona taba ena ke batla ho lefa yona bana beso tsatsing la kajeno, mafahla part 2. Ke bona o sena molemo wa hore ke le rute wa arola, cause ba bang already ha ba tloha ba wa arotse mafahla ano, ha ba tloha ba wa arotse mafahla ano. So process le teng ska tsamaya mafu a mafahla, lefahla le lentse le le teng le phela. Ke a leboha bana beso, ke Mofokeng wa lona wa ka mehla, ke a leboha ho batho ba ntse ba kena batla internet radio ya tla soon, very soon ya tla very soon. Ke a leboha bana beso, ne buildings residence ya 068 213 43 74. TikTok se di video hape ka TikTok, YouTube ke di teng. Kopa le skila le bana subscriber bana beso, ke a leboha bana beso, amen. Ke a leboha bana beso, amen.